Nazad na groblju policajci zatiču zapaljen grob i od grobara saznaju da ga je Zorica posjetila. Vest se proširi po celom selu i sada su seljani i više nego spremni da dodele seljačku pravdu. To jest, pucaj, dovoljno smo daleko od grada da neće saznati za ovo. Dva policajca tamo pokušavaju da smire situaciju, ali Pavlova majka dolazi i neće ni da čuje za milost što se tiče Zorice. Em je ubila sina, em je grob zapalila. Tako da je ona ta koja započinje potragu. Dok se to dešava, Žika, stariji policajac iz sela, ostaje, dok Mane, mlađi policajac iz Beograda, kom nije baš jasno šta se dešava, ide do motela da istraži misterioznu smrt pevača. Na putu do tamo Mane udara Zoricu, koja izgleda da se bacila pred auto. Stavljaju kola i ide da istraži slučaj. Vlasnik motela i Mane se vraćaju posle istrage. Tokom vožnje Zorica se budi i ljuti na Maneta jer je nije ubio. Vlasnik motela je prepozna i otrči po pušku da je dovrši. Mane spasi i beži odatle, pa je zajedno sa Žikom sakrije u policijskoj stanici. Tamo ona priznaje kako ona zapalila grob i da je kletva prejaka, priznati je jaka reč. Mane je tera da prizna, a ona priča šta hoće jer realno nije nešto zainteresovana za cijelu ovu situaciju i najrađe bi samo da je neko ubije. Žika pokušava da objasni Manetu kako je kletva stvarna, kako svako ko se zaljubi u nju umre. Seljani se vraćaju i saznaju da je Zorica u policijskoj stanici, pa daju policajcima ultimatum da je ili predaju ili umru. Žika odabere ovo drugo jer kada Mane kao debil pita Žiku da li voli Zoricu i on prizna, dobija metak u leđa.